Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Chutwakhu kala long ka kenhuan banyo ra ya ka nam Lahduh. Ha kalumpung ya lekai 2nd Division Football Tournament 6 Debo Shulai Memorial Trophy bala pedia taka Wjdsa District Sports Association hadian bakala la ban peliam no ya ka muknur that muthlong da shigo lanon ha ka jinga kon final ka bala long hamadan kiang nangba stadium lat thlabo juai ha ka artrik jong umbanai risau ar hajar arpulai ha ka ni sngi la sakhilang dok para jong uba Debo Shulai bam kwai hedwar blai uba Sanbor Shulai uba long MLA jong ka South Shillong constituency ki bahyang hasam berkinong kitkam jong ka Wjdsa bagenthop ya working president uba EMH pasa general secretary uba Laman O Lalu vice president uba Patrick Lamare berkiwei kiwei Daripada lain, ulai cakap ukur sendiri au. Cekas lembura kami masa buat sulai adalah yang besar senang. Ya, yang kami ini kuar, yang berkaya Indonesia football tournament, bersumpit bah, apa Pulau Shillong, gaya la college ini kuar. Tournament bersumpit bah di tim itu lah baru gaya participate. Jadi ini kuar, jadi sekarang lah, jadi JDSA buat, jadi sport. Jadi kemudian ini tim baru di participating teams, dua mesti bukan grup sendiri. Jadi play kira itu job, buat ini di finals, orang atlet dari Chutwakhu atau Lahduh. Jadi di tahun lah yang bagi final. No, kalau senang gua. Call me up, yo, I love you, tell me, hopefully, I need you, I'm not gentlemen, I need to you, let the best team win. Then do it again, if you are. Yeah!
Siap Mak. Yang mau ready.